Ubrizgavanje je završni čin sistema za dovod goriva. Svi elementi u sistemu dovoda učestvuju u pripremi goriva, a brizgaljke ubrizgavaju gorivo pod pritiskom u prostor gdje se obavlja formiranje smeše potrebno za sagorevanje i rad motora. Brizgaljka ima specifičnu ulogu u sistemu ubrizgavanja. U okviru ove video lekcije upoznat ćete se sa ulogom, vrstama, načinom rada i specifičnostima brizgaljki. Brizgaljka. Brizgaljka je elektromagnetni ventil. Poznata je pod nazivom brizgač, injektor i dizna. Zadatak brizgaljke je da dozira i rasprši gorivo u prostor formiranja smeše, goriva i vazduha. Kućište brizgaljke je od metala ili plastike. Delovi koji dolaze u kontakt sa gorivom su od nerđajućeg čelika. Uloga brizgaljke je da sprovede gorivo do mesta formiranja smeše. Na jednom kraju dovodi se gorivo pod pritiskom, a na drugom se ubrizgava u prostor za formiranje smeše, goriva i vazduha. Na kućištu se nalaze dva zaptivna prstena, jedan ka dovodnom vodu goriva, a drugi prema usisnom vodu ili cilindru motora u zavisnosti od mesta formiranja smeše. U delu dovoda goriva nalazi se filter koji treba da odstrani krupnije čestice nečistoća koje mogu da poremete rad ili zapuše brizgaljku. Unutar kanala za prolaz goriva nalazi se kotva koja na vrhu ima iglu. Opruga pritiska kotvu tako da igla nalegne na sedište ventila i zatvori izlaz brizgaljke. U ovom položaju igle gorivo ne može da izlazi iz brizgaljke i ventil je zatvoren. U središnjem delu brizgaljke oko sprovodnog kanala nalaze se namotaji elektromagneta. Krajevi namotaja su spojeni sa električnim priključcima. Kada se na priključcima dovede napajanje, u namotajima elektromagneta se stvara jako magnetno polje koje je najjače unutar kalema. Stvoreno magnetno polje uvlači metalnu kotvu, sabijajući oprugu i podižući iglu sa sedišta ventila. Tada je ventil otvoren i počinje ubrizgavanje goriva. Kada se ukine napajanje, gubi se magnetno polje, opruga potiskuje kotvu, igla naleže na sedište i prekida se ubrizgavanje. Elektronska upravljačka jedinica motora preko svog izlaznog stepena upravlja radom brizgaljke. Kada je potrebno da se otpočne ubrizgavanje, upravljačka jedinica preko izlaznog tranzistora snage dovodi napajanje na namotaje brizgaljke. Uz porast struje u kalemu elektromagneta stvara se jako magnetno polje koje izaziva sabijanje opruge i podizanje igle. Vreme potrebno za podizanje igle je vreme podizanja. Gorivo počinje da se raspršuje na izlazu brizgaljke čime se igla podigne sa svog sedišta. Protok struje kroz kalem elektromagneta prestaje kada elektronska upravljačka jedinica preko izlaznog stepena isključi napajanje. Kada prestane dejstvo elektromagnetnog polja, opruga potiskuje iglu i zatvara ventil brizgaljke. Potrebno je vreme od trenutka gašenja izlaznog signala do potpunog zatvaranja brizgaljke. Tokom tog perioda
gorivo se dalje ubrizgava i to je takozvano vreme zatvaranja ili curenja goriva. Količina ubrizganog goriva zavisi od vremena otvorenosti brizgaljke. Međutim, brzina, a time i vreme otvaranja brizgaljke zavisi od jačine magnetnog polja, koje pak zavisi od napona akumulatora. Što je veći napon, brže se otvara brizgaljka i duže vreme je otvorena, tako da se i veća količina goriva ubrizga. Zbog toga, elektronska upravljačka jedinica motora prati napon akumulatora i na osnovu te veličine koriguje vreme ubrizgavanja modifikovanjem izlaznog signala kako bi se regulisala potrebna količina ubrizganog goriva. Osim što brizgaljka treba da dozira ubrizganu količinu goriva vremenskim otvaranjem i zatvaranjem ventila, ona ima i zadatak da prilikom ubrizgavanja obavi fino raspršavanje goriva. Ubrizgano gorivo treba da se pomeša sa vazduhom formirajući smešu pogodnu za sagorevanje u cilindru motora. Da bi se gorivo sjedinilo sa vazduhom, mora da se rasprši u sitne kapljice stvarajući maglu. Za fino raspršavanje goriva zadužena je mlaznica na samom izlazu brizgaljke. Dizajn mlaznice definiše oblik i ugao raspršavanja, ubrizgavanja goriva. Mlaznica je ploča sa otvorima za izlaz goriva pod pritiskom. Mogu da imaju 4 ili više otvora. Veći broj otvora smanjuje veličinu kapljice ubrizganog goriva. Različite konfiguracije usisnog voda i glave cilindra zahtevaju različite vrste oblikovanja mlaza ubrizganog goriva. Mlaz goriva može imati konusni, dvostruki ili gama oblik. Najčešći oblik mlaza je u obliku konusa sa uglom raspršavanja od 30 stepeni. Brizgaljke sa dvostrukim mlazom se koriste kod motora sa 2 usisna ventila. Na ovaj način se formiraju smeše ispred oba usisna ventila. Kod motora gdje su uslovi ugradnje takvi da brizgaljka nije postavljena u osi formiranja smeše, onda se koristi gama oblik raspršavanja ili ubrizgavanje pod uglom. Za razumevanje rada brizgaljke koristili smo klasičnu brizgaljku za ubrizgavanje goriva u usisni vod i formiranje smeše ispred usisnog ventila. Kod direktnog sistema ubrizgavanje treba da se obavi precizno i brzo. Ujedno, tokom rada motora brizgaljka je izložena veoma nepovoljnim uslovima koji vladaju unutar cilindra. U praznom hodu, pri slojevitom režimu, ubrizgavanje goriva se obavlja za 0,4 milisekunde, što je 12 puta kraće vreme nego kod ubrizgavanja u usisni vod. Da bi se ista količina goriva ubrizgala za kraće vreme, pritisak goriva treba da je mnogo veći. Kod ubrizgavanja u usisni vod sistemski pritisak goriva je oko 3 bara. Za sistem direktnog ubrizgavanja pritisak goriva je od 50 do 100 bara. Zbog toga se ove brizgaljke zovu visoko pritisne. Na brzinu ubrizgavanja utiče i vreme sabijanja opruge, odnosno podizanja igle. Kod klasične brizgaljke vreme podizanja igle je često mnogo duže nego ukupno vreme ubrizgavanja kod direktnog sistema. Za brže podizanje potrebno je veći napon napajanja namotaja elektromagneta brizgaljke. Veći napon stvara jače magnetno polje
koje brže otvara brizgaljku. Elektronska upravljačka jedinica motora upravlja vremenom ubrizgavanja preko posebnog DC-DC pretvarača, obezbeđujući napon od 65 V. Ovaj napon obezbeđuje jaču startnu struju kroz namote elektromagneta, stvarajući jako magnetno polje koje brzo podiže iglu sa sedišta ventila brizgaljke. U startu, dok se podiže igla, struja je oko 12 ampera. Kada se igla podigne, pada na 2,5 ampera, koja je dovoljna da brizgaljka ostane otvorena i to je struja zadržavanja. Sa većim naponom i jačom strujom igla ventila se mnogo brže podiže. Prilikom gašenja napajanja i dalje postoji curenje goriva dok se brizgaljka ne zatvori potpuno. Vreme zatvaranja brizgaljke zavisi od jačine sile potiska opruge ventila. Sa bržim podizanjem igle ubrizgana količina goriva je proporcionalna trajanju ubrizgavanja. Bez obzira koja je vrsta ubrizgavanja, brizgaljka igra važnu ulogu u tačnom, preciznom i pouzdanom ubrizgavanju goriva u prostor formiranja smeše.